aso for governor Nyamira na Kisii County tuakire sana ndora kwana. Hey, tuakire ndora kwana bugava Nyamira Kisii County na Nyamira. Ningo gochiko mugava na muruche boni sofa. Ku Jubilee side machogunira korokana gochiko wekirogeri a ticket. Ku side ya government nsimbarati ndite kupinga. Abangona abere gukobarigere. Tatchagire machogo. Machogu uikomanya nga anyo tutu bugava ikobe serious. Nabo kuru mugaka ikobe kijana. Toko mugaka lyuka. Ibintu binde bigutigara mega. Wisdom experience sawa lakini ase campaign toko mugaka lyuka. Kwikirara se wajogi. Abandi kibagutara aibye komyokete ebijana bya kurumega bikomyoka. Uikokole boyo. Nga konyora machogu muganya matanga gete. Amatanga gete akwano. Abande bakomera nekire kukira litukulie wiki amatanga baba nga no wachi kukura mukutano. Kuika orosi mikutano yako bon ukwanera abantu. Muna boni ga tubwate banyagitali mbanye kwa kurwali ga. Nyagitali chitu ga so banyagitali tukurwali public hospital chos nangiti yare chiga. No hanu muswata nyoro mwana boni go biliende private. Lakini machogu kwa kwanera ndozi you are quiet. Simbarati oetera abugo okorogenda. Boni ga ikopo position okwane David Ndegere county debe fair. Teo nyale kananga ndu tuka tukwa online ga to wati chi aspirant sirega chikirete. Machogu, you must talk about issues Kisii County. Mwembe weta nete to. Emetere tichete yende ya rubero. Ya mwembe tera rubero. Lakini machogu, don't you think atubu ati connection vandra thing ga it is not good. Mangana talibi ya ga. Metere tichete machempara weto. Ondoti weto rawate. Oy moko kwa no te venga mwembe ga moko ba no twaro mukutano mwembe ga. Do you think it's a very difficult thing to do? Wika obo kokole mukutano yako. Tara nene taunia. The last time we said down niga na kere mungwano liyo kurukusio cha itetu. Kuruhabu ngwanyo kotacha. Ikote tabo ndo baitu kwa manyagocha. We want you to be a leader. Teo kirakiri expecting ngiro kilesi nginjona matianyi. Okay, usimbaradi au wakira zamambi. Not because vantu bamwanchete. Because you failed. Ayatubo tuliko inspire. Na wategera lino kwa na seketa nina matanga. Kwa wadanga haigwadiri na Al-Shabaab. Evitali biro bitoka ntikusiga. Tali simbarati kuchuko prove linga no strong kubulike babo gavana. Bitoka ntio bonchereli because ndo byaga rire abantu batanga simbarati akusiko had the problems to have to experience otike boni gavana chakire ko change ko living. Asoko nyora chisiwe chikire ase. Kwa nyora chibesiranire. Kwa nyora schools in good condition. Virasi rumu biraga acho isi teachers bai waka no meshara dali wako. Ebinto common. Biko affect mo njo kawaida. Tali Al-Shabaab berusia, Al-Shabaab kusia ntubuati. Tali segi kuchukoba 2027. No. Tali kuni zoom to chukokora king will stronger than the other. Yeah. Tali kuni zoom to chukokora king will stronger. No. We want you to shape your messaging. As much as Matiang needs to shape his messaging, then you shape your messaging. Shape. If you go to Yavan, they can make sense. Wanyalibali gwatana na bali gurubu nyumba buli obokoboke. Tima etiko se machogo make any efforts. Koleta banyalibali yambo batenga bonege ntikaba getutu banjire. Abanyalibali banjire. Anya aba machoge. Abagirango batebire. Tuchamo. Tindara effort yecho. Effort yine benda kobo it's a must. Kyakogera yalibali ni hata nino so nyumba buli obokoboke butayo njono mutondo nchenki yango oyo ningiale. Ebintu bunebyo mbibwente ko ba dealt with right now. Likina na bagaka usaba sai usaba bangena ondo bwenzi ura bakonye to solve that abanyali bali bachama. Ekine kiamana sana kira akonye ku 2027. Onye mutete wacheza na Simba. Onye mugutie mazimba, you must prepare yourself well. Sababu ne yakingo point ria to those things. Simbarati boniga ochakere go solve the problems ria created. Kwanyora drainage njiyo ubucha buchire down squeeze rabete. Kwama konyoranga drainage embe orubuire metale yende tera of course but nero ya rubuire boni. Chibasali nagase no kwana juzi mugirangalenge uzimbo machoke ndago che uzinguche chibasali yakwana. Dimukirete iga simbarati nagase no kubikora industry ndo chega iga awo. Chigali chia chire chitipa ogulire agase no kubika chipara chimoromo.
Una tukirete iga babira kitabia embiro timeti squeeze sibigo to gara gini embiro ngoiwa. Iko morochi ngatara iri nena ga seno koranga developmental PR raga seno kwebanga. Kwebanga buno kwa kora tali cheche. Iko muntu tete kumupinga evange. Or else go let mule matiangi down. Kamite matianga rusi muntu ndebo niyo cha komarosi. What do you want matiangi chikulia aspirant ndikuru? Chansa Nyamira. Account yende ongeto bakongu Nyamira. Kena matiangi yako chakusia cha aspirant zire nere. Goboli ndobo governor njembeni mumanyi. Goboli ndobo governor njeo kongu mugeni. Goboli ndobo governor njenge moni. Goboli ndobo governor njenja nuwa. Laki bononga imole. Matiangi tani yako chakusia maroro ndepense kwa ndobo governor ndosi. Maroro ndepense ka ukwana obo governor anywhere. Nowhere. Mukirite ndio maida simule kene ngio moko kora muri kwebanga yanyi chie mpichire serious kubabua. I'm expecting mutanyo dikiro geli matianya aba endozi aba chie nominations. Nonsense. Moko ba moko ro muki mobe aboro mo expect matianya aba chie nomination. Ine ko soli muratu wale. Abantu baro ba ko ro muki kabisa matianya bantu appreciate. Abande batari na siasa. Mubwate libaka. Tshakiri mungano kukunga beni mumai. Boni gere mixed. Bantu ati angure na rubo MP. Anda ati ati igure na rubo MP. No rubo governor race. Erebi kate ku kwana saberete. Why the confusion? Abande bati anga bado no Wiper tele so Jubilee. Nkekio. Tojo kongo akirite. Bande ntumeti osengo so arabo senator, osengo mental go so governor. Bono akirite. Iko bono bado Ntanya Mire igore yetu twebange. Victor Swanya. Oyo no gitutu. Oraro kaninga nale nguru wake na pesa. Orari abantu abange campaign. Lakini nga egento kyoko shock mono kyoko kumia mungwano oyo keraba gusibons pipa chwa Jubilee eno ali Wiper. Bono Wiper ya golo vuga vanero. Nga aba gusiba Jubilee ai Wiper go cha to chupinga na Matiangi na Jubilee ende. Tika mogo cha moso Jubilee mu nomination yoko ro weta ite. Nga bado no oria okana na Wiper. Boni gamna toko gamba murocho nde bwensi ole asakuru kunga Kitui Machakos kusema kweni ojubilio kubule governor. Hapana. Tuswanya biko kusiga otore kenero mwete Wiper. Nambeni mumanyi. You must wake up. Moko live into the right way. Moko into the wrong way. Mwa expectiga. Narase rabuna ko myokaga. Abantu bakomyo kabande yenga bano nera balinde nguguita kusiga ko ndi bounce ko chakutumyokera nende tubwati agenda na mutekera ka ukona matanga etali sito kene nke yako kwana kene nke yo pi nyambati era akirete pindu media sagenda chatura kanyanga torose ngo soke ko bulivu gavana but rende ya njina yako bere na gotenda though not strong and a better administrator than all these governors to the aspirants kurupuke tutu ale better aspirant I mean a better administrator. Because nanechi locations chimoro chenga okeka sinoko beka chinyomba chiawe chief nero chiseta up. He was a better administrator. I've asked people and the talk of him was that. Nene estima ya se sita nero mutanga ibra sindi bira likilta nero agachite. So no mungwano mungaine na metene nenda okara. Aso mungwano avento kwa chinkobi nchanua. Mungwano timu anjiti mono kwa siasa kira kwa nanya koranga na buate omukiolo bokoro kinga na bate plan. Tabuati plan tinako ku plan lakini obekiro muki egenda bate makoke ngana achibesa into akurigere kirogo but tindaranga na bate plan ere tangible yuko chikuboli bokambyo ntiacho okora abantu. I want him to bring his agenda out well. Lakini umukioro bikire chi meeting bwaye chimetero kuchia ngorande chinyangi ukiango ngosukara matanga ngomnyokari para is making effort and not youthful nero mungwana ndo chetu from an extent obwate from a distance obwate umuki kuwa wande wansi irachinga kicheno subscribe ngakiresi nikimoro atunyara livaga monseme mangana gasine talk to me namba nera and text kora nyara na WhatsApp alafu ngo ninde birogo bone nebitanda nejimesa lakini mono nebitanda nejimesa onye gutetoro so getandiki ya bune ibono bire se bichaga ngakiresi mu kwa times ndai mu kwa furniture na ndoseli kirega ndoseli getanda kirega ngaka mesa onto temerangwe bekubuo we can come and do that it's ceiling and everything onye gutete nchibuo make sure nga cabins cabinet chachikoni cha rosi kubia kirega ntukiyabere well furnished ase carpet bende ko ngakiresi mia muna sana ya services ntomirane.